ukukhala kwababhubhayo, kodwa kithi ungamandla. Lento yethu akuyona into ehlakaniphe iqala iziyophela, ihambe ithi fahla umsangano. Mawuke wayikhipha umsangano, lento yethu ayibisasebenza ngoba amandla ayo asemsanganweni wayo. Unyaka usuyophela, sizothandaza kuNkulunkulu ophendula umsangano, awenza isimangaliso okungenzeki kubantu. Kuyenzeka. Somebody shout it. Lo msangano uyasebenza. Kuke kwatshana abantwana baka-Israyeli, kwathiwa nansi impi, kodwa ningayiphathi iqali, hlabelelani, hayibo sizofa. Ungakhathazeki, lo msangano somebody say uyasebenza. Uyasebenza lo msangano, uyasebenza lo msangano. Kancane sesizothandaza, ngizofuna abantu abazosuka ey'hlalweni benze lo msangano osebenzayo, baqabule iy'bopho, bavule iminyango. Somebody shout yes. Awunikeza abathathu i-high five ukuthi lo msangano uyasebenza. Ithi lo msangano uyasebenza. Lo msangano uyasebenza. Lo msangano uyasebenza. Uvula iminyango evaliwe, uphahlasa imithi, uqaqe ibopha. Lo msangano wenza njani? Abantu abafunde kakhulu abalungile, abantu abacabanga kakhulu abalungile. Kuke kwatshelwa intombazana, kwathiwa uzokhulelwa, yathi ibholoji ngayifunda esikoleni, ithi ayenzeki idayideng, ungaqalanga kuyidayideng, kodwa kwathiwa umoya kaJehova